Pamirsa nyangre rainan jagat galungan miwah kuningan. Sampun pinake dreste antuk ngarianin penjor oleh umat Hindu ring Bali. Penjor nyinayang kemenangan Dharma ngelawan Adharma sani kebuatan ring rainan galungan. Warsane mangkin pengarga makudang-kudang lakaran penjor sekadi busung hiasan kolong-kolong padi kantos sampian kau ningin nincap kantos dasan persen sayang sarang galungan sedurung nyane. Krama sani nuenang dendiadnya iputu gede dendi saputra mausang panincapan arkan enten sida ketapasin santukan pabuat pokok taler ngemalang. Dan yang ngawahin lakaran penjor silih tunggil nyane kolong-kolong dados lakaran sani pini ake karara kramane. Tieng penjor sani kaanggen kaambil saking Bali duaning kasiakayang paket penjor jangkep manut dani kantun akean krame sani numbas lakaran lepasan anutin pabuat suang-suang inyoman ngurah sentane pedagang lakaran penjor taler mausang sekadi inucap dani ngawahin yening pengarga busung miwah kolong-kolong sani sadurung nyane tigang dasa tali mangkin nincap dados petang dasa tali rupiah aiket tur mausang akean krame numbas lakaran lepasan nenten je mesen penjor jadi. Bali Pos Kuningayang.